Maelo kamu ke tanah. Pada mau rojana di kampungnya di kota. Mage Maelo? Ke tanah nih. Komita kali ke demai apa buka. Kalau mana mande malah lade. Ready he. She. Baru masa ingin andre dia anak pakuno. Kuliah ke bahasa mata melepuk bae. Bisa nih kayak di kampung itu, kita nampak mani. Jadi kusuruh nomandre tanpa spasi, oke? Iya bah. Jadi aja namanya cari tanah, karena di setiap sahurnya seseorang ada keberkahan, oke? Iya oke. Ini apa yang romantis? Jadi mani. Santai saja, dia banyak insan. Capurimui pokoknya tanpa tersisa sebiji nasi, karena bisa saja sebiji nasi yang tertinggal karena mau berbarakah. Bah dimengerti, sekian dan terima kasih banyak. Talak wajang. Mele Matindro? Pada itu kada jama lo. Siapa kiwasan kegiatannya dingin tajama lo supaya dia nata sedingin nama hete buka. Matindra mi kapan satu-satu nama ka. Pak ku Matindra tau tanda saja main itu buka. Di gagal lain? Tega gak sabana. Oke, si Vale Van Rahmat jika itu membuatmu nyaman. Oke. Halo, tete saya nih kita di kota Silong. Tete 2. Mama. Ayo lo kalau di kota Mondo selama Ramadan, masa di kota tete 2 nih kedin dapet tete asera? Iya makeda. Si Loku baru-baru ku telepon. Lau fahale. Beda 5 jam. Saya saka ku pokok dia lo kalau di kota mau puasa. Sambil apa le dolo itu veterina jamnya apa lau silong. Pak mah teh kah veterina itu? Senconale. Ya aku pane fa perasa meta kasih di Matindro fa mula tete pitu ke Matindro. Pas ka moto napi tete asera? Iya. Malang kabe itu tahu ma puasa hitung-hitungan waktu kale? Ma puasa teh itu masak bara, tajung waktu yang telah ditetapkan. Ya tona Roshedina nasilang waktu tete 2 nih paling ada asam upa tete asera. Dia nah hani kelas ma puasa. Lo sepanjang dan ro penamura loro. Oke. Kuan Aro. Cun aja lah minumnya. Lalu dia aku sengaja Wah sih mau sengaja. Jadi kau lanjutkan nih pasau. Lanjutkan nih, mana dia mau sengaja Pasti lah mau nih batal. Mana kabeng kakruli uti? Meongnya kan mati. Dikit loro. Wah, ya di meongnya di syah. Maka kakruli uti. Oh, terima kasih. Wah,
Cukup Wange misengi, semoga Tuhan mengampunimu. Banyak motor saya ditecem besok ke posangi. Barak minutono. Pakal lau sih. Kurang sempajang. Kurana. Doang apa di dolo lama paresa? Maraga? Keseding kelengan di bau. Hei, baramat tampuku. Ya ro kalau lama paresa dolo. Talo pala gati kima poso tuan begitu na ternyata ang kadoro di lalu mo sesa maliasa. Hai, boleh mama tajam? Pak Disken sama Nabu Bae. Ronseng kapan? Mika to koro syaritana, komakada ka pakero ya bahan nih. Yo vale skeng. Ale vale stru na kopure mo skeng. Untuk? Se vedi seng sagar gana barangnya. Tama ka dolo malantrian. Ya tabe puan, kudiga te mala nomor antrian. Ya dena tenala nomor antria fuang para madangi supaya magati ke gare huruf pertama na miasenge dipake. Ye mempermudah lo kuang lalen na papua sangi. Oh iya. Ye tama ni palet dilala tapi tanambahan ni KTV ta. Nah itai huruf pertama na seta. Iya. Pura ni fuang. Iya, kataja manite fangoli. Imunri da kafangia fa huruf entosi pertama na seku. Magati mu di itu fuang. Aro fuange kasih nalena pertama kanan na panatama kena kokoro. Maraga nulle. Iya fa huruf pertama na sena set fa sabe. Oh kasina pacapurin na huruf kedi. Padi munri ni fale itu kodong. Iya huruf ayah sena dan rupa nalisu. Lawan iku bupa buka. Iya na pasut fuang. Ma, nyapa ronya anak dokter oke kurang madangi le. Manyang maraga. Ini buka titenda ngalen hamita lo. Dokter spesialis ahli penyakit khusus Ramadan buka jam 2 pas. Ini buka puasa ro anu buka perate aro. Oh, puasa kalau jadi buka mah dipikir aku. Atas nama Inar. Oh iya sih ya fa huruf I. Ini sih. Ada asam. Nah ini puang. Iya. Lalu nang. Anak sedokter Ibarat pipa angka mama tahu kali ni kedi. pasti mat tampu fateo di sini tahu Nanti nupai buka madernya. Ya. Kita bedok mah perisa lo kasih naden rokel apa kungkal. Tadi buang istirahat dokter pengen buka. Masih satu nonanya. Kalau kita dia kalau buang nah tuh lepas si dokter Oi. Kau nggak dulu penasaran nggak akan renasan dokter oke? Itu kagak tahu. Mau lagi mau sobu pasti nih semua tuh tahu matu konaitan walau puguanu. Maket deh dokter Reke, itu yang bunyi suara dari dinding lambung dan usus halus yang sedang berkontraksi, yang sedang berusaha mencampur semua makanan, cairan serta gas yang mendorongnya untuk masuk ke saluran selanjutnya. Makanan muni-uni. Jadi tanya udah tahu muni? Tania, iya pagare namanya dan muni aro, kona Raffi di mangaribi. Lokal aset di mana guys? Masa kamu aja? 500. Kawin doi.
Nah dia kan balik faburan narangeko. Dina gaga, nasarangka mika manre komuni ni mas cike ko mangaribi ki ko puasani. Wang. Doko mengoro-ngoro bubana Pak Maliasa gina lama presa. Marah su topa sabu. Iya rela nasi kuning, langsung sau bubai sangeso. Nasi gaga baju lebaran. Kalah sedih magai. Amputonen be na kau ro dokter, oke? Dena na sulit bahani teh, langsung dena gagamuni di bubau. Hanya nih kita ngupai sama kira-kira nih kan kalingai. Karena lo lagi mesti kau peker bubai mandre faburana. Be, masih tosi ha? Saya mau dena nasa puasanu. Apa? Kalau kau nak buka. Eh. Magatika lelisu mata remuka itu nama ceramah itu yang kalinga. Liso kayak harus tasnya pakai tahu. Naga memuk kok. Telungasan yang ceramah nerekam terus bahas. Ditusuk pantainya tembus di mulutnya, kepalanya direndam sehingga mendidih otaknya, di blender, digaragaji, disetrika, dipalu-palu sampai hancur badannya. Pakai tahu jadi lusu sisanya. Pakai itu mata aku malah ada dosa, jadi mata tahu mau kalinga. Coba surga Hana bahas bahwa di surga dikelilingi dengan janda-janda cantik yang muda-muda lagi perawan yang membawa cere-cere yang terbuat dari emas murni 1000 karat. Nolai kok di set pertama macalinga, mau kalinga ustaznya membahas janda-janda perawan surga. Kurang yang ceramah apa kolom terakhir deh. Wah, 10 menit. Mak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Imago. Aku dah nasi. Na iya de na toku mafale, na fada mui tahu de na toku arredenare. Waidino mi ba furakuino telukasha subuna pamania pale. Kalau kalah sedih magai. Tangaso nih. Malah sekali nama rokok kali tahun di Shigaroko. Moto na silang. Lo ceme-ceme mustaga-sagar na paloma sempajang tangaso nih. Mila tulong sama lopo le. Baja-baja aja no pakai femeng itu daster lo.
Maga memang nih. Nama Shanti Edi. Di Tomi Malianga. Ba, tapi kapag di pala saya mapuasa toni daw madagkatona maluhutona. Sama anak itu tidak sterno pisang hijau. Mulai mau lo pajiran kaluku, lo kama santang. Kumohon untuk hari ini jujur kak, dia nak kuliah dia kagak tenagau. Ura sepanjangnya dia kalau matindro, kalau kau suruh 1 menit elo buka puasa, kuliah mua, kalau mana aku pernah. Nami sinak lehek mua, roh, nama syaringan mua. Intinya saya tidak bisa makan male hari ini, you understand? Yes. Good. Coba deh aku puasa dengan cara menyengat. Foto no bukan itu. Sama aku sedang kurang manusia tapi dia kurang minum. Jadi japa kade padang pasir 100 kilo, nadega gawai kuruntu. Sekali kuruntu buhu, capu wena buhu ku ini. Beh, ala lo dekan warole, tam minum taman redenari. Haya nama sengi, haya pokrofema. Oke sih. Sahur oto no, kayak mati kalian no sina gitu jangan mandre sahur. Malaro. Nah, sina mulai asing itu enggak, Pak Mandre Denari nih tahu ya. Bahasa mana malah suka pasnya di TTP itu. Aga mulai senang, naman redenari no itu. Demi itu kagak dia, rajanan kita matu salai, dituduh ke man redenari matu salai. Masalah naman redenari si tematu liwa, itu rojangi he. Sekali nama te demare na liwa pasti ya, mana katomare denari tete sedi, kawen dia matin demane ngupi, idik manre nih, jadi setuju upi te madasa tete 5. Andre nih, mua itu kutet dumuko. Iya matedu kaidun teman dia tuh tahaju, mana kata matedu tete sedi, kacau balanda mak pajama lalu. Hehehe, lada Malaysia edi, kayak kuferro kibela. Pasti jandan daro. Haga sih misen yang kata jandan ria. Pada ribon di kita haluan. Nah tidak selamanya kita undre sih bondingnya janda. Tapi kebanyakan. Sota, nah puasanya di, hanya gara-gara set di janda bondi mimu carita na batal puasamu. Ampun bos. Nilai di, lain-lainnya nam carita. Pokoknya, mega kita kena dilalangnya pembalu-balu anti-anti Ramadan. Iya naro istimewa na Ramadannya, malah ada narengi tefuangnya nu jandre-andre manyameng, jadi di mana pilih. Tapi dia li. Manusia roha, iya lah pareko gratis. Kalau kok gratis, soalnya gandre aja pai ku sore, engkau itu sini ada payo. Toma bagi-bagi takjil ke? Gratis aro? Pasuku saya toma, pembalu-balu teh nu diandre, pakai sepatang dia sekali setahun. Dan yami maru aku mapuasangi, malah ada tuh malah aseng. Cocok nih mak kebun ya kalau balut sih. Dek gak modal na terakhir aro deke difake lo parese 500 ke sebu. Napa sih? Mau kasih Rp1 dek gak gitu? Mutongka, aga lo mau modal lari ku si sebu mi rupiah, malah selasa di tai dia. Es lilin na dili tas sebu 2, napa ini dibalu 10 sebu sedi. Lumayan ada 10 sebu baru diruntuh. Iya nara diputar akhirnya angka pengali baju lebaran.
Perut-perut ki kanu kuku kong kalau beli ki selilit no mulia 500 rupiah membalu ke 10 sebu di. Jadi segidan leke. Maka kira-kira aku tiba-tiba kalau beli ke 100 sebu sedi. Bang, kamu itu kue selilit no marengi rasa pizza. Jadi lo itu sapu pusat di malasa. Jadi salah sih kak. Hai, lalu kalau dengan tangan saya pakai di mati eskang, aku harus jalan eskangnya. Aja na miseng di aga. Yang jelasnya lo kalau sapara kau pengen baju lebaran. Pokoknya mila doa bahan no. Semua ke siapa ke polisi, oke? Iko Rahma. Iya. Depan ada lo cado-cado pang palakale sedih soe. Apa pada temu deh lo? Iya, balu-balu kadeng. Mana kata nggak balu-balu nggak pakai di kali pelara soy? Apa pada temu balu lo? Ku fawangi tapi teliki. Iku itu hasarana. Nah itu bang, li harus pada nih sembarana apa balu enak panali. Aja no vale. Iyo vale, tanrana di balu bunga tasya ka bailo. 5 sebu sedi. Kembali 10 sebu karengi telu. Pak ini pengeli pertamau jadi korengi promo Ramadan. Wisen nih, es agar-agar ready to. Are napale 10 sebu, telu to? Iya. Yo, anu napale wala ko dolo doi le. Iya. Awe deh. Penasaran tuh asik dengan temu taro. Dihe. Oh iya. Tapi alhamdulillah. Tali mana nih Medi pak ada 20 liter ada gue cukup. Telu toma nih kedi jadi 20 yang mana? Pemasangnya dihe. Ya ada dulu Edi. Ku tes ki ko banyak banyak ku mah pesang melade-lade. Oh iya, tapi lu sebab boleh balu ko boleh pareng lebih na duit tadi. Palo kada lo kan libu-libu. Iya vale. Oh iya, main di pale. Udah kole. Iya. Agak kue na balu Irahma Edi. Es batu kue agak di warna ungu. Halo? Halo kali. Lo karo mafutana ke. Agar mau kebun ala na balu Irahma. Hah? Dek kuisi kali age tunria famatin ro iya. Motoku kutana iki nato na pawanga. Aga berola. Ede nato kuisi kali. Kadaga. Nelo ki kutes mapuasi tawe. Tapi kok kuita yes batu. Tapi warna ungu. Awe, bara we sepaku na faties. Awe memang hakali. Warna wae sepam itu haro kuita. Oh, buang. Suruh na melisu kali kong kau itu. Na pakai sisiri kak matu kule kendra na leleang. Agak kali. Nah laun riahe na leleang. Coba na es batu mua ada lo. Mak pasok mua di pasi campur es buah. Aro oh, tama kamar rasa wae sepam es buah enak ko di pasi campur. Ku sabar rasa manikali mama puasa tahu Ba kali. Tapi baja-baja aja mau biarkan ngelepel. Dena mitona kali. Fa naule baja di malade ni na kebu. Naule di shedi mua fa bunga. Ba kali. Furani fala le kali. Assalamualaikum.
Mure, elo kamu kutana. Dendre keparatika ketuta bajene pada saat patali momo karo bakatelu, pakadua kita tabuang wae. Dia lo sediero. Dendre para kuna naik nure. Bekisah karo matali momo. Bekedua apa beketelu di? Perasaan bakatelu mure. Tapi bakadua minta buang. Aduh, laban itu sedih. Batan itu fasau. Itu mure kono telu kue mua, pandu bakatelu tak sebakadua nih. Tapi memang aku telu baik. Tapi kota sengaja au. Allahu alam. Dosa apa itu ya? Anjo bani mure pasata kono telu kue mua. Ban ure. Mure, ngomong-ngomongin balu-balu apa buka soto elok ki. Korengi promo Ramadan. Alhamdulillah, kemajuan itu nure. Ya tapi bedi kau balu-balu pak puasangi. Setidaknya angka kolengi baju lebaran ini sa. Lakai pasti memang hanya di apa Indonesia malakai. Kali ini paling mure pasti setelah dapat teman edi. 5 sebu saya dedi tapi pecah kurang korengi 10 sebu telu. Baraka apa tuh balu-balu nure? Beli apa le? Duit paling mure. Oh, deh. Saya pecah kurang edi lo nela cinta lo nenek nu. Pas 10 sebu. Agak edi. Oh, kumakada kayak suwe sepa. Tema tuh beli. Mau kuhai deto testing mure. Itu namanya red what ice. Ada asen. Dia kisahnya agak pokoknya ya minum-minuman orang kota gitulah. Berapa daun-daun sih kak pada dindria. Bener masing poprom. Kandora masih tela-tela. Pada tahun ini kau edi. Iya, pada kan tanah bulan puasa. Iya, dia puasa tahu we. Masa lagi ke dongo-dongo, lagi batal puasa ta? Mana kau pasau? Masuk ke pasau. Baru edi. Abar itu murah dente man kok kebuki, cuma syapu kesna dia sekange jadi mole nak penyo. Wasingan mal benih-benih apa dies, apa balu sih? Mana sama mereka nak benih-benih. Edi bang paseo na ditai, kau pudar nih warnanya jadi warna putih nama benih itu. Edi mah baruka. Hadi udah lo dicoba? Kau syarana puasa tau we? Ya me kau haid ki bates mui. Kau tasa nggak beli kau solo rasa. Masuk ke ini dulu. Buka pin apa kutes? Kau nyameng ikut aja nih. Tenan ule mure na sabaya de doike ku keteni nih. De tanah lo kita lah memang elo ki pamali. Yule, salah tua baik sama gede aku korendoi. Aga pe mure, tanah sudah jadi foda terlambat nih. Pesan nih, tadi sudah balik. Semoga anak ujungmu nenek ini. Ya. Pasti nak puji mure pak minuman orang-orang kota ini. Agak deh, red apa? Red what ice. Red what ice. Ya. Siapa ban di internet ke mure pasti yang kayak itu. Ini palele, assalamualaikum. Awe, napa tetep pak? Istirahat doce di kalau kata sulit ke buah ketemu balu. Kamar teh hari kegilalan na bukan tahu eh. Hei, foto na bukan itu. Ah, ya no nganggo sama tekekal dia. Dia mana? Oke, istirahat lah balik tes. Allah malaka sunto bika mantu wala rizki kafartu jahannatu karam. Wo bela apa no kale ce selalu sepanjang magharibi ni masih jike. Ih kalau masa panjang maghrib ini, kalau sepanjang subuh. Muka tulu-tulu. Ikut tuh kakak tutulu.
Hawe puang, aku pernah saiki. Marafura nih minum itu. Coba pura biasa gitu kirmu cedi lo kasih nyakap jeka dia lo. Kamu alasan tidak sengaja Nah ding, Pak Muisen nih jadi taruh itu. Hawen, doi mati tonen na ya. Mana kayak mau puasa apa ke di kale. Sih nasi oke bubana. Bukan itu tahu Depa, tahan-tahan nih, Faya matoma di disoy malepen ite baja. Ya raro keberjuang edi semoga detu kau keseka puasa. Merasa nih itu, maraga fadina kasih natoi kendria keterbatasan makanannya. Biasa tak manre tak siso, dua ngeso. Ya naro narengi te puasa puangnya supaya dingin kita te diaha. Nah suruh te pitra supaya pada saat hari besar dek gaga temaliaseng yang kaya dan miskin pokoknya manre mana dengan namanya meng. Mita nih kasih layana puangnya. Bah. Pasio nah iya kudite bunteli na bubano silong. Musi minggu deh na muanre tala maragai. Musi okale sih. Kau pesyaritannya di. Iya ngara itu moto buka puasa nama keda aja namu ganggu dolo pamatu kali edi maga natan aku tedu kuangke na moto Adi mah dolo dibatalkan edi pemalepeton itu baja orang pemalepen apa kesambai ke pas di Tommy dina hendeng kok dega sebabna tamadoko ta perjalanan jauh tang haid nah dibatalkan jadi tahan bahan nih oke semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikali. Ye, Gitu. ye, tabe papa buka boleh di maku. Terima kasih le. Nyamuk paha. Kaji ngobrol dulu le. Lembe dulu. Ye. Terima kasih banyak Le Ali. Wangi manu kembali kosong nih Pak. Dia nanti sampai maka papa buka. Pak Bura sakit tahu lah. Oh iya, main pale. Iya. Ingat palepo dari dolo. Oh ya Ali den roti papa buka. Itu na batal puasa aro bela. Magi belo. Sementara malepo ke petasangin aku tali mau aku tas selen. Terus si welo laleng. Materu ya tona mega tapi deto ka pangarole panu di patas selen. Tona muarum fawe. Dek kusing itu ya bela. Musang aja deh nakna. Wangnya miseng. Bah, uangnya misengi. Pakai dikit jadi kuku sengaja. Bakal lau sih. Natanya bonga-bonga dia puasa tau Lanjutkan di hale puasano. Nadi kan di Vali Alif. Nah iya ro tau waro. Lisu nih. Kamu saparang belo. Kalau kamu terima kasih. Masuna. Hehehe, madosa sih kora prasangka buruk kok dia. Pasti masengi fa gara-gara ya Alif apel putasan aku mbak ki wae. Jadi makanan terima kasih Kak. Agak vale na ya kalimat turun ya anu. Au, masya atas sih kumalai kake. Elo ko vale terima kasih aga di Alif ko tania metoro. Terima kasih Kak. Nasabah nanti hirang itu apa buka. Oh. Hai, kata ki maleka satu keburukan. Prasangka buruk ke suami. Alah, lupakan ya Alif.
Woi. Dia namita syoloknya nya. Elo si komagai. Barelo komatole. Perasa kaburu sih kor. Misi ni kada dina komatole ya na makadai sih kaelo matole. Elo kabalik magi syoloknya dan bilau. Elo kan palepo petasan. Na lupai ke petasan ya alif di mejangnya ya elo ke palepo. Aja nah, pak jantungan yang disaka takini kimatu. Ela marupa belane tu bolana ni saka 3 kilo pole bolai. Aga nang kalingangi. Aga di sana nih. Kena kan reunina di angkalinga. Jadi tadi kau bicara bela. Kudiga indeng adole. Kartomi kada samping bolai. Arohe. Padi suka pura elo kapalo afi, elo kamana suka tufa. Oke. Hai, digi syoloke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahi